Hello YouTube, tuni cookie tech channel vezau se na bon sawin ka hin lemin tunia hi le cyber security thua holim na ina nei diwa hi ale cyber security hi ipi ki sei na ham alole ipi ham ti so ana sei masautin cyber security alole computer security information technology security aka IT security kiti ho abona hi amin chom hi zong le ana to o hi ama ho hi a ki bang so ke in thakhat ve ta bang ti na hin yeso ama sape na hi chimin hoi confused che potin abona cyber security ka hindi teng le che ho se cover hin bol ding a hin video ho refer ka hin bol teng le cyber security hi le hin computer component alo computer systems ho le amo ho ki zop man na networking hi chi ho si cyber criminal mi phalo ho lo le mi gu cha hon asu set na thading mun ho a veng do ding alo le veng do theina hi chi kiven na kidal na pa chu cyber security ti na alang pin a ki he in hi chi amena say ding a chu computer hardware ho alo le software hinten electronic data ho hi chu ho zo se mi cyber criminal hon asu se theu hi ji chun hi chu ta bang veng do ding protocol norms alo le process alo le software ki sim ho dan ki sim ho hi chi alang pia hi chi a hin veng bit ding hi chi safeguarding ki sim pen pa chu cyber security ti hi junior cyber security hi alang pia cover hong ki bolding ho hi le hin mi pin heading kilom ho le head heading ho heading poimo ho bo hong ki cover ding hin in depth coverage wang chu ka hin bol zo loading nidang phat dang ting le in depth coverage episode dang in bol dio hi cyber criminal hi lo le mi phalo hai na lang pia hi over the internet na online internet mang cha hi alang pia hi na to zio hin hi chu akivian do na ding ho bang hoyang bot protection ti tabang ho jong omin WAF tam ta omin security protocol hi lo le protection ki bol na di hoyang online jong omin offline jong omin computer mang cha ho hin tin server host bol ho hin tin application run na alo le nang ma tablet ham na phone mang sang ipi gadget device na manjo si yong chu cyber criminal hon target about the hin hi chun cyber criminal fraud hijack bol ho ko na kiven do theina dia chu cyber security thamneu khat at least understanding in na het thi ting le chun na kiven do thei beb ding hi chun chi very important topic hi chu tunia hi at least overall hetdia kilom ho chu cover in a bol do hi presentation khat ka hin play ding hi chunga chu explain ka hin bola holim na ka hin ai de hi chi hi an a hin na ama hin online shopping a bol jing je chun ama hin a credit card information address ho alo le online shopping bol na dinga information require zo se chu aman browser alo hi le online hi safe ki bol jinga hin hi le hi chi alang pia hi min ipidinga safe bol ji ham ti la hin akit a login na bol ting la hin avel vela fill in bol ngai lo hi chi time speed na ding alo le avel vela repetition ball ho avoid theina ding a chol hang pia hi safe ki ball ji hin na ale hi chi in the information zo se chu chilai hi server hi ki safe hin a server side hi hin ale nikhat hi and in gift voucher claim bol na di khat
shoppingcart.com ti di ham khara pan chun anamutan ama jong chun girls deuh lo chun hi chi email cho hona hi le na claim dinga hi le hi chi na information hona verification na bol ngai dinga hi ti ta bang mail khat amoji chun ama jong chun angai cha zo si chu fill in na bol tan na fill in na bol a chu ama gyal dana chu verification step me hinte ti ta banga chun na gyal ji chun ama yong chun ima cha suspect nei lo chu fill in na bol tan a hi le a fill in cha ya chu chom khat zo a hi chilaya lima imo ta bang wa hi amount credit card apana amount len ta hong ki deduct tan amu pha chamang shock tan na ipiti ti dana hi chu ta bang ho chu thei ham di ipiti ki viang do thei di ham hi chu ana viau tin amena toy vet dio le chun hoi lai pin chun asu mo a hoi lai pin a chu hong ki deduct ham ti chu ana ve ma sau tin hi chi voucher hong ki send pen email a hong ki attach pen claim na bol ding hi tia mail hong ki send pen pa chu ana di lo hi na ma sa pen a chu na fake a hin hi chi fake chu abana video a hin na viau hitin hacker hon alo le mi phalo hon fraud mi phalo hon hi chi email chu ata bang dana ata hwa company hon a send ta banga hi kile over send a bolo hin chule gift voucher jong cho ta ki pita banga ho ai me cho ma zo se hi design a bolo wa a send o hin a hi ai le a hi wanga chu hi chi lang pe chu a hi gift voucher a hi lo le hi chi link verification a bol na di wa link ki pi ho i vet a hi le chun a click na di mu na ho example a chu a pi pau ho na amin pa ho thil dang hi jong le link in a ko do pa link in sunga hon do pa khoi le khun mundang ana hi ji hin chigo ivet thelo wa hi le het thelo wa le hin adena danger hin te ka na bonga chu na email sunga chu google.com authentication ki ti mai the hin na vet le chun google te hin te na ti mai the na hi wanga chu a url ki ti embedded url ki ti kharam a sunga khona hyperlink kharum ken hi chi a sunga pa khona hi le chun a ko do chom khat hikit thein hi chi ta bang ho chu ama hin an het lo hin hi chi voucher link chu ama gyal dana chu khatte chuna send dana gyal hin a click a hi le hin hacker hon fake website khara verification a bol sa now hi chilai mona chu lut kha verification a bol kha le a information zo si chu aman a email password a het zo si wa sai de otp ti ta bang ho ge ge ya ama het hoyang chu hilanga pa in hacker hon intercept an bol pi hi chilai mu bang wa hi na hi chi athil bol ho hi lang pi chu hacker ho hi nom jin hi chi ena hin chi prevent bol thei dem ti hin na ai le chi ki bol thei ma hin cyber security mangcha na cyber security hi mangcha na hi chi components ho devices components alo le network interchange network alo le digital data computer components ho hi cho si hi unauthorized access hacker ho ko na chu vendo theding hi cyber security implement bol na dinga hi na za implement bol the hin cyber security hi a hi le hi chi ipia ki depend ham ati le chun lang pia sei dinga chu the type of network na nang network ipi type na man ham network itabang network ho na man ham hi chi chun nang ma security cyber security implementation na bolding dan so decide a bolding a hin na lai mu banga hi ama sapa ho hi wifi LAN jong hi the hin home LAN ho yang hi the hin office ang LAN o min na aban le alin jap ana ti le chun WAN a hi la le MAN jong o min na metropolitan ho lo le wide area ti ho yang om kidin aban le alin jap na ti ke le chun alin chun le satellite ho yang om kidin hizi achu itabang network ho achu nang connection na nei ham na chule itabang cyber threat a hello le cyber
loophole na nei ham hi chi dung zu ya chu nangin implementation cyber security implement na bol ngai he masapina chu ni het diu hintin anjowa en chu a email a hello la information compromise ki bolin hacker hoin a data asum anala pi tawin na hi chu ipiti hoi lai lai pana anaboya hello wa hele hoi chilai pen chun asu mo ham ti chu review na bolutin anavel ve do hitin cyber attacks ki bol na very common ho na anavel hitin akhat na choi chi malware attack akitin malware attack a choi chilaya alima hong ki pi ta banga he masapi na he trojan horse alowa hi le chun adware a hi lo le spyware ti ta bang ho hi a hi nom penin alhang pia sei dia so hi chi anzo langa en in icho khat pen hi attachment ana kha ana ki download kha jong le chun ama system hi compromise chi the hin na hi chi aji chu hi chi attachment chu hi chi program phalo ho na hi chi tabang lai achunga thum alhang pia achunga thum ki pe ho hi very common ho hi na hi cho khat pen jong hi attachment kha hi aman an ki download kha le chun hi chi ahon do chu a system chu infect chi the hin chi cho ama sapina innovate hin tin malware attack akitin cho hi abana hi le hin phishing attack akitin na phishing attack hi anjowa abula and credit card information phishing ki bol na information ana ki kudo chu hung hi ding hin aji chu hi chi an email ana hongin aman ta san thei ta ham anatia fill in ana bola aman jong hi chi a email a hona chu na chilaya hi a link hin tin a hi lo a hi le attachment kha ta jong le chun hi chi attachment virus ho chun a system te ka na banga a thil type ho hin tin information a fill in ho mail a reply ham ai lo la information anything exposable zo si chu hi chi hon ngai mat ta bang wa kho chi mi phalo ho hin fishable do the hin na hi chi pa cho phishing attack akitin abana common hi chi attack very common attack chi le hin man in the middle attack akitin na chi man in the middle attack hi hacker hon customer ho a hi lo le hi chi user hon website ahon now hin tin a hi lo le accessible na ho server accessible na ho akikala hi amo hi pangova hi chi information akisen pa hi capturable jo hin lai amo ta panga hi ends ip hi aman capturable la hi chi information a send jo si chu hacker pain hilaya hi akika hi capturable la hi chi information jo man ale man cha ama phachom na ding a hi lo le ends information good na ding a hi lo le sum ends hin khuwa asum lo do hin tin ap hi la chun la mang na the yong chu information ho jong chu aki koi do the he aban hi chi alhang pia min a ha to na hi chi open wifi aji chu open wifi public wifi la hi mi phalo hon wifi password ho bang chu ana he khat he nang hi le amon program ana set abo he nang hi le nangin vpn a hi lo le vpn ho vel na man lo wa security hata ta program on na man lo wa secure channel na man lo wa hi le chun hi chi nang gel ding a chu te ka na banga thil ho na hol na me search na bol na me hoyong chu amon nang gel ding a chu google.com khan na ga chi me the yahoo ham gmail ham na hon me jong chu na information chu server langa chu direct alut lo hin na amo ho ko ma chi ma sa routing chu amo ho ko ma chi amo ho pana chu server a chi chu man in the middle hin a middle a chu ma hoi pangowa information na send zo si chu mo capture bol lo hin hi ja chu hi chilaya dinga hi apapin chu kiven na ding apapina chu best practice so hi le chun a hi thei chana open
public wifi hoi man lo ding a hin na het na man nom zong le chun VPN na kitwa na man ding a hi a khoti le chun a secure zep e abana hi password attack a hin na password attack hi chola ding a hi abe pin very common ni hin chi didan chu n password jong chu pi ham aman very simple to alai mo ta bang wa hi just a combination of apin kum ham alo le ahin kho event ho a hi lo wa hi le first name last name ti ta bang ho common a ki mang ho hi min na email head dot thei ai le hin na password jong hi min a guess dot thei jing a hin a ti ja chu hi chi ta bang ho n in aman kha le 1 2 3 abc ti ta bang ho man kha le chun alo le e hon jong i man kha le chun abe hin ki guess thei hin hi ji ja chu biggest takeaway choi le chun ai thei chanan na password hoi complex na man de aban le chi chu na hei min lo hoi lam khra secret ana ki ko iding chi chu the best advice hi aban le to hi anjoa en case so nave ban zo mo hitin to hi jo si hi en in anato hitan I hon jong hin khowa chu tu lai technology khan to dung ja chu I to kha mai theo hitan na I phone hin tin email hin tin Facebook social profile ho hin tin chule I computer ho he jong le chita bang ho problem hoi khat be hi I to kha mai theo hitan ai le cho ta bang ho hi avian do didan chu tu hin neu khat anavekit taw tin to hi en case study hi anachi jom sau hitin to hi en hin ipita banga hi cyber security implementable de ham til hin ama sapena hi ama hi through internet hi ji chun na ama sapena hi firewall implementation bol de hin firewall hi implementation bol ting le hin firewall hin incoming traffic outgoing traffic abon I handle bol hin here so itabang application itabang user alo le itabang port cho chu incoming outgoing ho chu allow a ball ham block a ball ham ti chu firewall in alang pia hi control a ball hi na chilai mo to nga hi reinforce a ball hi chi ke firewall hi na ka firewall hi namu thei bang wa hi abona hi ka domain level ayong on ka bowling private ayong hi chil to hi private network ka man hi na active hin public ayong hi ka firewall hi on hin he ji chu internet na manuwa alo le intranet hi jong le na manuwa le chun chi na firewall hi on na bol di wa hin hi chi aban le ipp ho chu and the firewall wa block ki bola lo le active ham ti na vet no vai le chun chilaya anoya hi na allow an app through firewall ti click le chun chilaya hi lai tik ki bol se ko chilaya public hoi chi se public am ham allow ki bol ham ti chu na mo thei deu hin chilaya ki aban le hi chi hot bang ho hi prevent na dinga hi option kharo min honeypots ki ti khat concept min na honeypot sa hi system ho allowless vulnerable dan de wa ki cmg ai wanga chu attacker hong phal le chun hi chi lai ho chu attackable jiwa a main system pa hi firewall ho allowle security cyber security mangcha ki veng do hin hi chu to hi any case hi vet le hin any password chita bang ho alphanumeric aban le special character combination mangcha asim hin hi e ho real life ayang very important hin password isim pharo le hin alphanumeric chule upper case lower case chule special character zawa password sim te ngai chichu key point hin aban le antivirus yong hi computer Windows 10 ho naman kha ta hi le wang chun kai recommendation a chu antivirus man tam ta cho ngai pon na Windows Defender chu latest version an update do a hi le on na bol jinga hi le chun chu kafi adang ho ngai ta pon
aban le chilaya hi en in jong antivirus update ki bolin chule hi chitabang mail fraudulent mail ho na het lowa pan na mail hong ki thot hos lottery na zowe a hi lo island voucher claim ki bolin ti tabang ho za za hong ho hi hong jong hong hi on na het lo ho na sure mo nga hi le bang chun hongun lang attachment ho om jong le chun hi thei chanin hon dawin na chi chu a safe pi na hi ban a hi vet dio choi le chun alang pia cyber criminal ho hin mi just mi khat mi ni bo se hi pon na organization lai mu te organization lin ta ho jang estate lin ta jang hi target a bol jo hin chule cyber hacking alole chita bang ho ki bol ho hi motive tam jong le alang pia ga het thei di ho chu data tampering ki bol ho data ki gu alowa hi le sumuna ta hi jong le gam khat ho bang chu India le Pakistan ho bang chu ki het to zengo na piti sei di ham ki mail mat ai lo le vet da ji ayong chu min choyong a bol no min company mi kim khat chun company kim khat chu chunga lung helo na anai tingo le chun hitiong chu om then alo ai le government kiwai po ho chunga min lung helo na anai ting jong le chun defense ho yong a bol no mon chu jong le recent ta ga heading chu US election la ayong chu imodio hin data tampering o min spike o min izat ham kha jong chu fraud ti hoyang chu anai ki zain hi cho hi thei ta thila hin hi chi domino voting system thu a jong chu hi chi data tampering ho thu tamta hi adi o min chule evidence song hi tamta na o min hi je chun hi cho ta bang hi thei hi je chu summu na ta hi jong le chun motive ya za chom o min summu na ding choi hi le chun mi kim khat chun masang Bangladesh bank anaki hacking cha chu ka het kilowa hi le Philippine Manila langa chu transfer na ki bolin chapana chu wiring a chi son kidin hiti ho direct financial hack zong om thein na sum hol na min aman jong omin hakim khat cho hi le chun indirect army information agu wa akizu son over he chi sum hol na man lom ta zu son omin dark web la ho deep web dark web ilu rai le chon chita bang ho hi very common hin credit card information stolen credit card ti ten a hi lo le information tam ta minagu cho zu son over man lom ta mina zu son over sum hol na ne kilo sang omin motive ya za chom min abana hi a hi le hin hi chi very common khat APT kiti na advanced persistent threat kiti khat hi chi thu hi na view hi ten chi hi le hin company lin ta la ho very common hin company lin ta la ho cho hi chi ta bang ho hacker ho hin hackable loot jiwa hi chi company la computer khat le ni chu compromisable wa na hi chu compromise system a chu information collect bol na nei wa direct expose bol lo so ta hi chi run a bol wa information a dei zo sio chi chu collect a bol na nei ji wa akila ji wa hi chi information ho chom hon khununga alterable wa hello le ama phat chom na anei ham a hi lo wa hi le hichi company su sit na ding ang cho amen alia man ki the hi abana ni video le hin distributed denial of service a very common tactic a hin chi hacking tactic hin na hichi DDoS ki ti hin chi cha hi iti hacker hon advantage gain advantage ne yo wa lo le company tu ayong hi very practical hin company lin ta ho zo si website hoyong hi chi hi DDoS protection in ai lo ai le hin hi chi very frequent hin na ale hi chi it carried out ki bol ham ti len chila ya chung pe na hi
akimu ta banga hi chi company banga hi le chun a website ho hi website ho company website ho bang ho browse shopping hin tin thil chot na di hin tin flight ticket na book na di hin tin train hin tin ipi chu hi jong la company official website na lut de hin na a website na lut ting le khon a website ra khu amo khon website handler anei ben na website web page anei ben hi chi web page ho chun amo hi thread ki ti hi chi maximum thread izat a handle the ham request izat a handle the di ham ti configure ki bol hin ale hi chi teka na banga chu 1 minute sunga hi a server o chun mi sang khat a handle the dinga hi le chun hi chi mi phalo ho chun sang khat sanga chu tam zo chu request a send over le chun mi ta ho chun company website alun ko le chun atam be se phara chu traffic chu a web server ho chun handle a bol zo ta lo hin na request server bol zo ta lo hin request hit tam be se ja chu piti say the maximum thread apa phara chu amo hi thiji o hin a web server a thi tiang le chun a website a web server process a thi tiang le chun a website ro chu down ji hi tan a website a down tiang le chun company reputation chu sethe hin na a hi le chun khatwe a down chu kho ta lo hin DDoS chu izat we ham khat min hin bol hen lang a web server aga start a web services so aga up si le DDoS bol jing u henang hi le chun a company reputation chu sizing de hin koi ma chan aman thei lo ding hin hi ta bang ho ja chu hi chi DDoS ho hi very common hin company hon DDoS protection a ki cho ji we aban ai vet dewi le hin common wang chu common be se pon hi jong le big company la a common lo na small company cyber security phata implement bolo ho adia chu hi chi SQL injection or SQL injection attack jong hi very common hin chilai hin vet sana database chan access gain nei hoding a chu hi chi SQL injection ho hi abe hin database table jong manipulate na bol the table sunga data umju siang manipulate na bol the hin chu SQL injection na kitin to ayong hi Google achieving lang SQL injection sequence hang ole chun website izat ham phat khon vulnerabilities ti loophole tu la hi version lui ho mang ho chu loophole ne hi chi loophole ho chu minaman sa hi chi database attack ki bola admin access gain ki bola admin access gain na nei theiting le chun am ho database a chu login na bol the a web page ho ki sanjong chu deface na bol the hin it's a very common tactic hin na cyber security implement building hi thilbei wang cho hi pon na chilaya asai ta banga hi user level ayong awareness tam ta het ngain aban le company lin ta private hintin big sector la hintin government public hile hoilam chu hile chun hi chi implementation hi bol thein a hile hi chi threat a phat chi dung ju ya hi phat threat ho jong hi ni si a hi a tha pot jingin cyber security ho hin ana to na diu he lenin a cover ho jong a lenin hi ja chu tu la ya hi cyber threat tam dung ju ya chu cyber security expert analyst ho hi ngai cha la hi jingin ale hi chi to ki hlona hi a role so itabang bang ho hi ipi theyam ti chu alang pin ga veleo hen nisi threats ho cyber threats ho akhan ji chun hi chitabang ho roles alowa hele chitabang ho audit bola improvement a hilo le implement bol na thei ho hold thading le prevention bol thading chu generally speaking a chu na testing building penetration ho test bola solution ho hin hold thading chu hang pe sai dia chu ethical hacker kiti hin na amo hi hacker ve hin ai wanga chu aphalama ki manga hin hi chon a bol chu langa cho he lang bia sai dinga chu black hat kiti ji en mo hi mi phalo ho a he lang pi hi jin amo hin hi chi loopholes a holowa
weakness ho lo hi chu weakness ho cho mo hon aman cha wa adei ti bol na ne hin ethical hacker ho hin ne sin hi chu loophole ho cho hol do wa company hin tin akoi hi le private farm hi le asei pi jiwa hi tabang ho hi min aman cha an company a su se the hi je chon hi ti hin hi chi ho software hi lo le chi tabang program install bol lang ven do na thei lampi ho hi amo hin asei pi jiwa hi chule hi chi to ki relate da hi koi tabang na future alawa hi le roles alo le malama student ho tabang ho simlai hon itabang pursue ka bol de mahilo itabang profile theite ham ti le chilai mu tabang security architect ho min chi security architect ho hin security network layout zo se mo designable jiwa implementable jiwa hin na aban le CIS or Chief Information Security Officer ho hin overall hi kitana mo hi overall abona vesuiding ti cho amon alang pia mo hin amo po zio hin Windows operating system mang hoding chu additional takeaway na cho hi le chun chilaya hi virus threat protection na mo the di quick scan ka bol ke zero threat hin na chi hi weekly khat ve be scan na ki bol diu weekly scan na bol chu effective theina ding chu na antivirus definition update na bol nga in na hichina ding chu lai hin chi win lang chilai na mu theu bang wa hi ke a hi lai evaluation no ni abona hi on ka bol hin chilai abona tik ki bol in na chi ho si tik ki bol so ke nga in ama sapi na chu chi ho abona tik ki bol theina ding hi angai cha chu na Windows update na bol ngain na Windows si regular ta check na bol ke ai last check hi tuni 540p ama ka check hin na aban le hi chi ka check je achu chilai hin chi le chun update history chi ole chun la hi definition update akitin chi definition update hi chi hi le hin ka antivirus hin chi update ki bol jing last update evaluation 27 hin na tuni that 29 2 days ago hin hichi weekly automatic update achi thelo jong le manual update na bol jing ayo hin antivirus nike install lo jong le chun hichi phata update na ki bol jing wai le chun kafi aban le tips of the day na ai ho hi social media mang cha hat hi ji chun adang i ha sei sanga social media chitabang ho kiven didan ne ho ka sei no min chi to Facebook ke ka hongin na Facebook a hin security and login ai lai hin click leo chun tam ta ding hin chilai hin ama sapi na chilai hi chi last login hi click on lang na si click on lang hi chilai hi veleo chun ke to hi Chrome ka mana ka login hin na hi chi Chrome ka mana ka login ka history hi veleo chun hoi lai ka login ham na hichi na login na hi veleo chun nang mo history a chun na location to akiba lo wa hi le midangin a login kha hi thei hin na ati ja chu chita bang chu a kha le immediately munjo se na log out over aban le na password na khel gang chalo wai le chun na password chu min agu kha ham compromise ham khat an hi khade hi je chun hi chi na history activity history last login hi history hi review pat si a bol jing in chi very important hi ani na ka sei nom chu le chun anoya hi na password change kiti hi ke na hang pia ka follow hi 3 months a khat ve ka password ka khial hin chu password chu le chuna hi thei chana alphanumeric uppercase lowercase to special character naman khoma wa na khial jingai wang set pin min ana het kha jong le chun biham hack na email het o jong le a hack thailo dia ji chu hi chi special character ho hi chi abona ko computer in auto generate and bol na ding a chu phat alu da honglut na lai de hin na hi chi ka sun na password chu adanga na khial kit thathum sil na khial le chun min
na email he zong le na password hack man lo ding he aban kit le chu chung chona chuna a hi thei chana chi save your login information kiti hi nang ma personal computer nang ma personal phone a hi lo wai le chun chi na save lo hil ding ke a hi chilai ka save na hi ke ma personal computer ka desktop ka man je achuken ka save thu hin na mundanga ka save lo hin aban le amho la hi social media la hin tin hi lo wa hi le website shopping website hin tin very frequent na login na la wa hi a support a hi le na 2FA enable na bol te ngai we 2FA hi very important hi chi 2FA ken chilai hi on ka bolin na chi to hi on ka bol ta je chun ka vet sa thei pon hi jong le chilai na click wai le chun na password a thum diu na password na zo ting le chun na phone number 2FA activate na bol na di muna chu hin thu mon tin akim khara chu phone number a chu OTP tabang jong an send theo hin akim khat website kim khat chun le chun to Google te hoi le khon ken kaman chu Google authenticator kitin he chi Google authenticator a chu barcode scan kana bolin ka scan jo apana chu auto generated number o min chi chu every 1 minute a chu hi chi number chu ki khel jing a hin na mi kim khat in ka password chu wang sit pin ana hack khaw han lang ana log in u jong le chun mundang apana log in hi ji a chu automatic Facebook a hi le Gmail te ham kha example chun ana log in ta o jong le chun nang na hi am na hi lo ham ti ke ka phone apana chu pop up hunga 2FA chun i hin do de hin che phat le chun ke ka hi poi ka tie le chun amo chu log in chom thei ta lo dim ki block jing ding a hin na azia chu 2FA hi very important hi aban kit le a chaina pina chu chi anoi pina hi na get alerts about unrecognized login kiti hi on na ball te ngai we akho tilo wa hi le chun device dang ho midang hon location dang apana na password na email ho na social media account ho min compromise bol long le na hello di we hin hi chi on na bol te ngai we abana hi 2FA man thei na dinga hi alang pia hi na phone a hi software khat ngain hi chu 2FA support website ho ailo le application ho chun hi chi hi client ta panga nei di wa hin na hi chi apana number ki generate ho chu 2FA chu alang khat a chu enter na bol phale chun acceptable di wa hin hi chi na dinga chu ken hi chi semantic te hi kamangin chita banga hi om de hin chi na download theo hin na ki download uwa hi chi lai plus sign hi na click a hi le barcode an do din hi chi barcode chu hilaya na Facebook ham na Gmail ham khara chu na lut ai le chun barcode de hin chu na scan le ai jeng in na aban le Google authenticator na manom le chun hi chi hi na ki download ki the hin Play Store ayong maintain si Google Authenticator hina 2FA thua hi a important dan hi a he zong im mai theo hello zong im mai theo hin na 2FA hi a ki bol nai lo hon zong ki bol lo hitin aji chu bang sit pia min account ho bang chu access na bol kha zong le e password ho na hera email ho na ki he kha ta zong le abba na proceed thelo we hi nangin set up na ball banga chu amohon nangin authorize na ball loi le chun amoh chu lut thei de loi chi ji achu second stage verification ki ti ta banga hin anei pa mongin na ball lo le chun ki hong thei lo ti ta banga hin chi ji chun iti ki ball ham ti le chun te ka na ke hin ka personal email Google Gmail account ko hongin na hi ka Gmail mangcha chu apps hin tin website ho hele ma zo se hi kaman so na hi je chun ka Google account na chi hi ke ading hi primary source hin hi chi primary source hi
2FA ka enable in na hi chu na hon na bol no mai le chun Google Authenticator tivin lang holun lang ban le na phone wa chun hi chilai hi install bol le chun na phone a chun Play Store ram de hin na Play Store ki install un lang aban le chinan na install chai le chun chilai hin lut un lang 2FA how to activate 2FA Google television hi chia hi nan pui dio hin na two step verification kia hi November 3 activate hi chi computer format kana bol je chun atha be in activate ka bol kit in chilai hi kana bol na to authorization ka muna ding chole chun ka phone hi na ka phone a hi 2FA notification passcode chulai hi ka ding a hin mi dang khat in mun dang apanin ka email ID password ka log in jong le ke koma chu pop up hong ding ka 2FA amuhan anei lo je asa bana lut the ta lo de hin chita bonga chu phone number ken to hi no ya hi ni ka nei in phone number chit a hi theile phone number jong hi khat bo hi lo ni ta na activate theole ni activate un wang set pia khat chu naman sa kha jong le adang khat ana recover theina ding na aman le email jong chu recovery email jong a hi theile na het theole hengun lang na aban le a setup ding dan chu abe hin chila hi click setup tile chun EPF san naman nom ham hin dong in tin barcode jong de hin barcode na scan le jingi aban le very important chu teka na banga phone khat na naman alo le website alo le na email password ho bang chu mundanga na share kha alo le cyber cafe la mon na log in kha na tabang ho na log out man lo ta jong le pina bol them te le chon lai na hong ding a chai na pe na hi device you trust ki tipen hi revoke all ti hi me le chon na na log in na zo se na phone including na phone ma zo se bona ki revoke ding ai tai chi hi na account ho min a hack kha dem ti na ki cha thim le chi na bol ngai chi na bol le chun a bona ki revoke ding chi zo phat le chun min a log in jong le mun dang apen a log in jong le amo chu ki log in thei ta lo de hi phat le chun atha be anang in na log in na mona chu user ID password correct ana bol ding aban le na 2FA na jong chu an do pe ding hin hi chi clean setup le clean login na de le chun hi chi revoke all hi na me ngai tuni I how live now recap ana bolo hitin na amasa pe na chu cyber security piham ti ni seyon aban le cyber criminal hon itabang tactic alo la technique mangcha chu mi information agu ham alawai le chun ipitabang motive ane wa na to ham ti chu interview win chule itabang commons terms so yang chu innovate win in a sei khomon chule abana I se o chele chun hi chutabang ho akona kiven do ding dan itabang bang technique ho anoma alo le itabang a chu ki kiveng ding ham te ka na banga Malware ho hintin Windows update ibeu antivirus ho install ding alawa hi le big company la chumi ethical hacker ho yang anagoyova loophole hole sa wai cho chu security tightening ana bol wa ta chu kiveng do aban le implementation dang kha chu personal level a chu mail attachment ho hon loading ti ta ho yang in sayon kiven do ti dan cha cha ho in sayon na so le chu bana chu a chaina pen na se le chun 2FA mante te ngai a hello le social media iti security tighten ki bola ema account le ema profile chu save theding dan ham a hello le mi tam ta hin Google account hi imachan akigial be se pon a hello ha chu imo honovin I Google account mangin thildang tam ta ho thil cho na kisan ho online shopping ho kisan ayang Google account imangun a hin la na Google account chu khatwe a ki compromise le munzo se chu ki compromise ding a hi ti yong hack ngai ji a chu na Google account chu at least 2FN enable ngai ti chu a thu pi ji a chu
te ka na bong ka YouTube account jo hin ka Google account to killing a hin cho tem tem ha jeng je achu athuk pi dan cho het ngain to ai het ta ji wa tu e fe hi enable te dio he ti cho kana se a hin chu hung hin tin tunia chom chai ho lim naw hi chan hung hin tin angai zo si chunga ki pa thu ka hin sein share na bol so tin iphat chom pi vai hi le subscribe jong na bol we te ka ki pa e